ri lo wa hlayela timberi ima ku hele mavhiki ya 10 ku hele mavhiki ya 10 andako ka loko Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi va vulavurile leswi va nga swi vulavula swin'wana swa swona bete. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. So mingisela umngana lona FM seke khumera mavhiki lama nga hundza sweswi wa ntshamo luwa hilo process of that analysis. Not necessarily that at times they do it themselves, but they will engage with their colleagues because they have access into forensic, unlike a detective who will put it in the reception area and wait until he's told. But the forensic people that are in the team, they've got access to forensic service. They know their colleagues, so they make it easier to speed up the process. And an access to some intelligence resources that we need because it's allocated there. Sabanabo Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ka ntshamo lowu ngele ku yini mahlweni kusuka le a Pitori laha va ngele ku voneni ka timhaka ta ntshamo luwa se ntshamo wolowo wu le ku yini mahlweni ka ximahungu man'wana lama ya ku mahlweni sweswi swa ku Vosmos Cat Matlala bail le ya khako ita yi kuma le ka magistrate le Alexander aya famba kahle anga yi kumangi bail yoleyo va vuyiva se anakeni loko wo languta kumbe yingisela leswi ngele ku vulavuriweni hi Lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi sweswi wani wa switwa ku swa phasana swi tlhe swi ya kwele ku swi tlhelela kwele ku nga na tatana Vosmos Cat Matlala se vera ina vo va tlheleli khotsweni va va tshameko hi ndlela yoleyo se timhaka ta tingele ku endlekeni loko kha languta ka siku lera namuntlha kasi commission leyi ni nga vulavula hi yona ya madlanga yi sungurile a Pitori va xaxametile advocate Mutau la leswi nga ta fambisa xiswoho hi ndlela yaleyo twana lexi kumbexani loko kha hi vulavula hi yo hala ka hafu bila ora ya 12 a ni ta tsakela ku twa na wehe minyitsheri wa meko u angula ku yini mi ta tsundzuka ku hi bule na va ipusa la hi bula na general secretary kumbe secretary general wa voho va kombisa timhaka ta ku vuye ku pfalapfariwa swo tala leswi swi nga pfariwa ti-sections to tala leti nga pfariwa emaphoriseni leti a ti lwisana na vugevenga ku sukusela hi 2008 hela swilo swi nga vuya swi cincacinca koho se sweswo hinkwaswo swi hi vuyisaka ku van'wani va sungule na ku vulavula ku lexi xin'wana xi endlaka ku vanhu vo fana na va MKP xikombiso va vilela hi mhaka leyi ya commission i mhaka ku matsundzuka ku mutshamaxitulu wa MKP u tshame a thola vanhu a cincacinca varhangeri ka swiyenge sweswiya swo hambanahambana ka xiyenge xa maphorisa loko a ha ri holobye wa maphorisa i swin'wana swa leswi va nge kumbexani va swi tiva ku swi nga tlhe swi vuya swi ta luma kaya se handle ka ku kumbexani ko va ku huwisa mali ku ya hi leswi va vulaka van'wani va ri mi swi languta na sweswi ku swi nga endleka ku kha ku ringetiwa ku siveriwa ku heyi phela swilo swi ta vuya kaya leswi hi ndlela leyi se swin'wana swa leswi nga le ku languteni kasi yin'wana mhaka leyi kumbexani a hi ta yi langute ku kulukumba Nhlanhla Mkhwanazi kumbe Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi a nga sungulangi ku vulavula hi ti 6 ta July i sungule a ya ka Eyewitness News a kombisa hi va ka yini ku na vanhu va nghenelaka van'wa tipolitiki timhaka ta ku lwisana na vugevenga la tikweni swi nga ndliwi nchumu a ya ka portfolio committee ya maphorisa kumbexana hi fanele hi kuma van'wani va swirho swa portfolio committee hi vulavula na vona hikokwalaho ka yini va nga ndlangi nchumu a va ndlangi nchumu i lona vulavula na vateki va mahungu ku ri koho ku ndliwa ku xan'wa nchumu ku fika laha se ku simekiwaka na commission leyi se ta twa n'wina loko mi kha mi anamisa miehleketo ku mi angula mi ku yini ka 0860002543 minkarhi ya ku tala ku vulavuriwa hi timhaka ta ku swibamu swa kala swi tele ngopfu Afrika-Dzonga kambe loko mo languta xibamu lexi xi nga le ku vulavuriweni ngopfu la xibamu lexi xi nga ku hehliwaka ku a xi ringeta ku dlaya un'wana wa varhandzani va
nkulukumba Matlala xin'wana xi ringeta ku hi xo xi nga xi ku hehliwaka leswaku hi xo xi nga dlaya muinjiniya luya xin'wana lexi i xibamu xin'we se swi vula ku yini leswo swo vhe xi vekiwaka xibamu lexi hi xo hi nga ta xi tirhisa kumbe swo kala kumbe ku endleka yini se timhaka leti kumxana hi ta tsakela ku twa wehe n'wangulo wa wena ka mhaka yoleyo hi ta bula teto hi hafu ku bela awara ya 12 nhlekani lowu wa Xikwembu hi ndlela yoleyo kambe sweswi hi la ku twa timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ku ri na tona hi twa n'wangulo wa wena ka tona hi ta tlhe hi bula na va Operation Dudula kasi yin'wana leyi nga ta tlhe hi va ka yona i mhaka leyi khumbaka leyi nga ta tlhe hi vulavula hi yona namuntlha i timhaka ta ku madzolonga ku ya hi rimbewu yan'wana ya koho ya vanga hi ku hina tanihi vanhu se hi le ku hanyeni vuhari hi hanya vuhari hi mhaka ya ku wari i n'wanuna i gangisa n'wansati wa munhu loyi i swi tivaka ku i na nuna ivi khi swi tiva ku yi nge heli kahle mhaka yaleyo hi fike njhani ka xiyimo xexo i xo sungula xa vumbirhi wari i ri n'wansati i pfumela n'wanuna wa munhu loyi swi tiva ku i na nsati ivi mtlhami swi tiva ku swi nge heli kahle se xivutiso hikokwalaho ka yini hi fanele hi famba gondo rorolero se mhaka leyi lava ku twa n'wina 0860002543 u kandziyisa rito ka 0657443911 a hi ku tumikisela Munghana Lonene FM ku n'wangulo wa wena wu ri yini kambe sweswo hinkwaswo ni ta swi endla endzhaku ka loko ni hundzela Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komandela 19 minutes ntsena ku bela awara ya 12 nangona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komandela hi la ku bula na Dr. Chabalala kusuka ka Operation Dudula mchavi nhlekani Nhlekani Khalanga nhlekani aka muhumelerisi nhlekani aka vayingiseri va MLFM hina hi ri Operation Dudula hi ku Commanders Morning ma Afrika-Dzonga inkomo Operation Dudula yi kwatise kumbe yi khunguvanyise van'wani va vanhu hikuva ku hangalake video yin'wana yi kha yi komba nkulukumba wan'wana kha ringeta ku ti hlamusela hi ririmi leri mina ri vulavulaku se swi vuya kwalaho ka ku kahle n'we mi ringeta ku tlherisa vamani a swibedhlele nako hikokwalaho ka yini Kalanga swi tiva kahle ku Afrika-Dzonga ra vaaki va rona ku nga tinxaka hinkwato leti ta 11 endzeni ka tiko ku ya hi tindzimi na swi tiva ku nga va ku ve na xoxo xexo van'wani va nga va va xi pick-upini ivi loko se va vuya va ku no Operation Dudula swi vula ku yi targete vanhu lava vulavulaka ririmi ro fana na ra mina na n'wina sweswo a swi tlhela swi nga vi ntiyiso lexi target ya Operation Dudula kumbe ya hina tani Operation Dudula hi vaaki va matiko ma le handle lava nga laha tikweni ra Afrika-Dzonga va nga ri anawini kambe mi va tivisa ku yini n'wina ku lava a va le nawini vunawu bya munhu endzeni ka tiko Khalanga i ku va munhu a ri na matsalwa ya ku titsarisa kumbe ya vutitivisi ku hi mina Dr. Chabalala ni Afrika-Dzonga ku ya hi pasi ra mina leswi pasi ra mina ri vulaka swona loko ni ri Ngube hi mina Ngube ni muaki wa le Swatini ku ya hi passport ya mina na permit loko swi ringanini hale ndzeni ka tiko ku munhu loyi wa ni khome permit ya yena yi n'wi pfumelela ku va hale ndzeni ka tiko hi swi tsundzuka kahle ku hina vaaki va tiko ra Zimbabwe lava nga na ti-permit leti ya ti vitaniwaku ti-Z handle ka sweswo ha swi tiva ku na laha hina hi nga kona Khalanga ni nga mi komba Home Affairs yin'wanyana endzhaku ka yindlu leyi endlaku leswi va swi vitanaka ti-asylum so swi vula ku kuma asylum la South Africa swi olove ku tlula ku kuma pasi ku ya leswi nga tshamisa xiswona kambe na mitwa sweswi mi vulaka swona kambe xivutiso ku ta va ku swo fana na sweswi ma ha ku hetiselaku hi swona mi endle yini hi swona loko mi swi tiva ku na vanhu va endlaku swa ti-asylum swo ka swi nga ri nawini mi ringeteli ku swi yisa ka holobye wa ndhawu ya xikaya kumbe maphorisa holobye wa ndzawulo ya xikaya
ringete ko talatalanyana ku va engage hi karhi hi kombisa kusukela loko ka ha ri Dr. Motsoaledi ivi hi ta sweswiwani aka Dr. Leon Schreiber loko ni endla interview yo sungula na n'wina ni kombisini ku ta va magoza malama hina wona ta famba ofisi yin'wana na yin'wanyana ya la Afrika-Dzonga ku fikela na kwele ka president Xiviri ku loko kha yingisela na ririmi ra yena president a ri twa kahle ku a ri le tlhelo ka vaaki va Afrika-Dzonga hambi ku ri commission ya timfanelo ta ximunhu na yona a yi twa ku yi le tlhelo a yi mangi a tlhelo ra maAfrika-Dzonga. kambe a hi tlheleleni katsongo ka mhaka leyi ya ku hayi munhu wa tikomba ku a hi walani kumbe wala njhani Afrika-Dzonga a ni tivi loko ku ri ku wu nga va lowu ni tlula ku ha nawu wu nge mi ni jikajika na pasi Mchavi se loko ku ri ku ha nawu lowu nge ni jikajika na pasi mi ya swi tivisa ku ni khalanga wala tikweni ximfumo kumbe a hi wala tikweni ximfumo Khalanga mi ta a tliliniki ya la Afrika-Dzonga mi lava ku pfula fayili swilo sweswo swi boha ku mi fanele mi va mi ri na pasi ra n'wina loko mi ta a tliliniki mi ta kota ku pfula fayili swi tiveka ku i Khalanga loyiwani a pfulaku fayili la tlilinikini kumbe a xibedhlele wa ID number man possible mi ta nyiketa na ti-address ta n'wina hi leswi hina tani Operation Dudula a hi na nhlohlotelo kumbe a hi na nsusumeto andzeni ka swona ku mi ta mi karhi mi vulavula na vatirhi va swa rihanyo mara loko mi nghena aka facility ya la Afrika-Dzonga hi ta cheka ku mina rona pasi ra la tikweni na Khalanga mo nyika xikombiso swimbirhi swi nga humelela kun'wana kwala ni nga kome 2-3 weeks ago hi hlangane na xiyimo xa ku na munhu wa ku huma Zimbabwe sesi a kombisa ku mhani wa yena va thumbe pasi ra n'wana wun'wanyana a va nghena swin'we xikolo wa maAfrika-Dzonga so n'wana luya a teka advantage ya pasi leriya a tirhisa pasi ra n'wana luya ku fikela loko a ya pfula fayili a tliliniki yo karhi hale hina hi nga kona ivi loko a pfule fayili yeleyo a teka medication ndlela leyi a tekisa xiswona wa leswi a swi n'wi karhataka kumbe leswi a ka yena na a swi n'wi hluphaka ku ya emahlweni loko hi ya thumba mhaka yaleyo i rile ngopfu ntombi liya na ku ta ya laha ka kumbe ku mi endla yini loko mi ya kwalano hi fonela maphorisa ku a va ta hi pfuna aka situation liya va jikajike ngopfu dyambu hinkwaro ri ze ri pela hi ze hi ya a sikunene a police station na n'winyi wa pasi yena wa original na yena loyi a nga kuma pasi leswi nga endleka vo fika va teka ntombi liya ya maAfrika-Dzonga na ntombi liya ya Mhlapfa va jika hi khona kwalaha police station va ya vulavula loko va vuya ntombi liya yi fika yi addressa yi ku no ni teke xiboho a ni amahlweni a ni nga swi koti ku n'wi pfulela nandzu ntombi leyiwani hi swi twisisa na xin'wana lexitsongo tanihi hi Operation Dudula hi na tona timbilu hi na vumunhu hi vanhu hi vatswari hi tswaliwe emindyangwini ha swi tiva ku na swiyimo mara aka xiyimo xa ku munhu i ta thumba pasi ra Khalanga amasangu a ri yisa etindhawini ta right a teka pasi ra Khalanga a ri tirhisa for personal use swi va swi hoxekile swinene na sweswo kambe president veri mi fane mi khomiwa ve mi fane mi khomiwa n'wina hi ku mi teka nawu mi wu veka mavokweni ya n'wehe ku ve nawu ntiyiso i ku hi le ku khomiweni Khalanga mara loko hi fika a court ni president a va tirhi a court va tirha a ofisini ya vona le a Pitori loko hi fika court tijaji va hi chucha va swi vona ku a hi le ka sayiti ra rhongo a hi na khombo aka rixaka hi yo mhaka va hi chucha ku famba ni makaya so a hi swi tivi ku hi ta tirhisa ku kambe mi ri yini timfanelo letiya na tihuvu ta nawu mi ri yini timfanelo letiya va nge ri munhu un'wana na un'wana swi nga ri na mhaka ku mi hlampfa yini i na mfanelo i na lunghelo ra ku kuma rihanyo lerinene ku na siku rin'wana ku nga hangalaka video ya mhani un'wana va nge ti u velekile a tlhelo ka patu a tliliniki yi ri kwala kusuhi mhaka ku van'wana va swirho swa Operation Dudula ku hi hluva ku va ale ku a nghena swi swa muxaka woluwa a hi vumunhu byona lebyi n'we mi nge mi na byona musi sweswo Khalanga hi swi tiva kahle ku swi nga endleka munhu hikuva a kha a tiva ku loko a ya tliliniki ku na Operation Dudula a teka nkarhi a kha a swi twa ku vuyimani se byi la ku chucha a teka nkarhi a tshama ndlwini ivi loko a suka ndlwini a fika before a fika tliliniki a chucheka ivi va ku no i chuchekele apatwini hikuva Operation Dudula yi n'wi sivele ku ya nghena a tlilinikini a hi ntiyiso Khalanga
ku na vana vo tala ni nga vulavula ku loko a ko va ku hi vulavula ku ri na vanhu lava va nga tshunxeka kwala ni tshama kona ni le Diepsloot ku na vanhu vo tala ngopfu va ku ta hi le handle va nga tshunxeka va ri hava mapasi va tshunxeka va ri hava ti-passport va nga ri na nchumu o va na vuyimani bya yena swi ta nghena aka facility ya mfumo a tshunxeka hi mhaka ku ha swi tiva ku fanele ku rhanga vutomi ivi leswin'wana swi ta sala swi landzela kambe loko mu ku rhanga vutomi leswin'wana swi ta sala ku landzela hikokwalaho ka yini loko munhu ala ku nghena tliliniki mi n'wi tlherisa mu ku i fanele i humesa pasi hikokwalaho ka yini mi nga ku nghena kambe loko u vuya hi lava pasi swa xihatla sweswo Khalanga aka vuvabyi bya xihatla Khalanga ku na vanhu lava taku va kapiwini van'wani va limarini eka ku limala ku hambanahambanana michavi yaleyi yi ta hi tengisa ngopfu a mi se tshama mi twa n'wina va kha va ku munhu loyiwani i lowu wa lova a mi se tshama mi swi twa vuvabyi bya xihatla byi tiva hi mani ka munhu loyi a twa ku vava na n'wina mi nge le ku n'wi languteni Khalanga xihatla xexo ni vulavulaka xona mina hi lexiwani loko munhu a ta a tliliniki a gurima mi n'wi vona ku i chavalala kumbe Khalanga i ti hanyerini i ta a tliliniki tisa pasi Khalanga humesa pasi ra yena nghena tliliniki a kuma vutshunguri hi ku Khalanga mi nga wa nkarhi wun'wana phela loko mi fika tliliniki a mo fika a tliliniki ku tirha layeni a hi le ka private mi nga ta ku ni bukini va te ni ta hi 12 ni ta fika ni nghena immediately doctor wa mina se i ready for mina a yi tirhisi swona sweswo loko ni mi kombisa laha hi nga kona hina vanhu va pfuka hi vo 2 o'clock ya navusiku Khalanga va ya folela rihanyo na swi twisisa Diepsloot a Diepsloot futhi a va pfuki hi mafoko ku a ni a ku tleriwi Diepsloot a Diepsloot a ku tleriwi ku wa nkarhi wo tlela Diepsloot kambe a hi tseleni Khalanga ayi muchavi mona hi ri na tindlu na mukhuva hi kona hi tlela kona ayi muchavi a ku tleriwi ku tshama ku ri muwalawala Diepsloot leswo loko u ya Gauteng i ya nghena Diepsloot hambi 2 hambi 3 hambi karhi muni ta kuma ku yi hala sweswo na swi tiva kambe a hi tseleni swa leti hi makumenharhu wa ti-second mi ri yini hi rixaka leri ri vulavulaka ririmi ra mina na n'wina hiko na ro ri werile ka sweswi swa n'wehe swa operation Dudula ya n'wehe mi va tshembisa yini va ndla yini hi ku va xavaka va ti hlamusela swa vava phela ku ti hlamusela i ri ka n'wehe ntiyiso lowukulu lexi ni lava ku vula xona Khalanga i ku maAfrika-Dzonga hi kombela ku loko mi ta a titliliniki ta mfumo tsanani na mapasi ya n'wina mi ta kuma ku pfuneka a ku na munhu a nga ta mi tengisa nchumu mi ta na mapasi ya n'wina lexi hluphaku ku mi ta kuma munhu i ta na pasi ro ka ri nga ra yena kumbe a ta na pasi ra yena a ta kolekela munhu wo karhi loyi a nga n'wi nyika swo n'wi nyika ku ri ma nga nyika na kona a ri we le handle a ta famba ni kolekela khadi ra mina hi leriwani loko a fika ka facility hi mhaka ku na pasi na hi n'wi teka ku a ri muAfrika-Dzonga a hundza a ya ku pfuniweni a ya collecta kati a nga koleki murhi wa yena o kolekela wun'wanyana wa lowu a tshamaka na yena kumbe a tshamaka emutini wa yena ma vona hi vo va nga na vumunhu kwalaho va twela ku van'wana vusiwana n'wamini munhu sweswo Khalanga vukungundzwani sweswo Khalanga doctor khensini nkarhi wa n'wehe hi khensa swinene Khalanga hi khensa na ku rhambiwa maAfrika-Dzonga a va swi tivi ku tani operation Dudula hi yimele vona a ku na munhu un'wana hi nga yimela yena so rixaka ra ka hina ra Vatsonga loko ku ri ku na loyi a nga vaviseka kun'wanyana hikwalaho ka swiyimo leswi swi nga kona hi peteleni swandla matini yo titimela hi ta ya mahlweni hi karhi hi langutisa swiyimo hinkwaswo hi ndlela leyi hi tirhaka hi xiswona inkomu Khalanga inkomu ne le ka vayingiseri va MLFM inkomu a khensa swinene a kume nhlokomhaka ta mahungu emisava ya awara ya n'we Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula a hi buleni va ka hina 0860002543 khomixini ya madlanga leyi yi nga tshama le a Pitori yi le ku yini mahlweni lava ku tatiwa kun'we mi angula mu ku yini ka mtshamo walowo na loko mi ta mi yingisele ka ntsongo leswi va nge le ku vulavuleni na swoho eka Lieutenant General Nhlanhla Sibusiso Mkhwanazi mi twa ku ri mi ri yini ka mhaka yeleyo a hi ku nongonoko wa n'wina lowu hi lava ku twa tlhelo ra n'wehe ra mhaka hi ndlela yoyele un'wana ni hlawela ku maphorisa lama ma langutaka timhaka ta vugevenga byo hlawuleka va le tihofisini ta masipala wa Polokwane nhlekani lowu ve le ku ngunduvanyeni hambi ve le ku lavaneni na yini ta twa mani kambe hi leswi kumbexani swi nga ta hetelela swi va mahungu ku ya mahlweni
kambe ileswi ngele ku endlekeni sweswi loko hi vulavula ku maphorisa vele ku hangunuxeni eka ku nga ri maphorisa kambe lava va lavisaka vugevenga lebyi byo hlawuleka kumbe va ti-hawks ku vuriwa leswaku vele tiofisini ta masipala wa Polokwane nhlekani lowu tivi ku vele ku ngunduvanyeni va lavana na yini kambe hey xiyimo hi xoxolexo se i mhaka leyi kumbexani hi nga tsakela ku twa na n'we kumbe angula ku yini kambe hi le ku vulavuleni hi leyi ya commission na leswi se swihehlo leswi swi nga tisiwa hi Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi swi nga hi fikisa kona hi ndlela yoleyo nongonoko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku hi la ku ta twa tlhelo ra n'we ra mhaka tsundzukani a ni ta kombela ku mi hatsa mi nghena makeni swa hi pfuna sweswo swi endla leswaku hi kota ku va hi nghenisa vayingiseri vo hlaya swinene hi ku na vanhu vo tala lava lava ku hoxa xandla eka nongonoko lowuwani kambe va koti ku nghena hi ku n'wina minhlongo hi mhaka ku kumbexani van'wani mani tiva van'wana sweswo swo kutani a hi heteni nghena makeni swi ta hi pfuna ku hi kota ku va hi angarhela vanhu vo tala a hi sunguleni hi muyingiseri loyi nhlekani braphet papa inkomo akhenza a ni ku la nghena ka leya Mkhwanazi yeah no I welcome a commission timhaka leti nga vulavula hi Mkhwanazi ni hleketa ku loko to landzeleriwa obviously yi tata na timhaka leti nga ta pfuna swinene hi ku loko mo languta ndzawulo leyi ya xiphorisa na ti-unit leti nga ka yona endzeni kumbe swiyenge swa yona leswi nga kona i swiyenge swin'wana swo tala ngopfu so leswi nga ndlaku ku swi olova ku na vukhamba kumbe ti-legal activities va kota ku ti endla so then and then sweswo loko mo languta ngopfu xifundza xo fana na Gauteng i xifundza lexi xi nga busy swinene se swi va swi kha swi va olovela ku va nga endla sweswo one ni ta mi nyika xikombiso mi nga kuma ku vanhu lava nga na matimba kwala xiphoriseni va swi kota ku va na swilo leswi va nge i ti-rock unit ku ri xiyenge lexi mi kumaka ku xa operator mara xi operator xi nga ri na wini mo tiva ku i unit yo karhi yi lwisana na vukhamba mara ku yi lulamisiwe njhani kumbe yi establishiwe njhani mi kuma ku a swi kona eka matsalwa ma yi vo so i swilo leswi ndlaku ku swi olova swinene ku swilo swo fana na leswi ti-allegations kumbe swihehlo leswi taku na Nhlanhla Mkhwanazi ku nga va ku swi nga va swi ri swona swi va ku swi ka endlekala xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini loko a ye ka swiyenge swo fana na portfolio committee leyi nga na vanhu lava hi tshembaka ku kumbexana va hi yingisela lava va nga ka committee liya va nga ndlangi nchumu hi swona swi ze swi ya kota ku ndliwa nchumu loko se swi ye aka mahungu swi vula yini wa vanhu lava va ri ka tipalamende minkarhi yo tala a va vi va yele vaakatiko ti-interest ta vona ku va ku ri vona ku sungula ku va why ni vulavula so loko mo languta ku na timhaka leti ti nga kona currently a Tshwane no la ku nyika nyana xikombiso ta timhaka ta ku vaaki va rila hi timhaka ta ti-high bills loko deputy mayor a hlamusela ku no hi ta ya address hi mhaka yo a ni nkarhi wa loko na tikhamera mara loko se va fanele va vuyela ka council a nga ha vulavuli hi timhaka leti ti challenge-aku vaaki i teka phene yin'wana leswi swi kombaka swinene ku vanhu lava va ti languteni va ri boxe a va vi va karhi va veke timhaka ta ti-interest ta vaaki etimbilwini ta vona i timhaka to vona i yini lexi nga kona for vona nametweni inkomo kheseli botomen 0860002543 un'wana mi byela ku khale ka mi byela ku media yi na matimba n'wina kwalani mi nga tshama kwalani mi na matimba ku tlula hi ku i yini ku ri kumbe luya ya vulavula na swirho swa parliament lava nga ka portfolio committee vandli hambi ad hoc committee leyi nga koho a parliament namuntlha a yi simekiwangi hi mhaka ya leswiya swa le portfolio committee yi simekiwe hi leswi a swi ri ka vulavuli na vateki va mahungu amukele un'wana mingiseri loyi 0860002543 kandziyisa rito ka 0657443911 un'wana mingiseri loyi nhlekani nhlekani mpfukeni botpeg hi pfukeni mi njhani papa hi kona xikhulu mani a khensa ya di botpeg botpeg mina madlaka commission mi vuya hi mina a ni voni swi yisa helo hi mhaka ya ku loko cheka track record ya ti-commission ku ve na commission liya ya tisi na ndzivalelano ku va na Marikana commission of inquiry loko ta fa ti-mine workers
Americana in 2012, 2016, if I'm not mistaken, 2012, 2016, if I'm not mistaken. Akukhomwanga bani. Kubana zondo commission. Akukhomwanga bani board. Sele ya face ya madlanga commission. Nikuya mina niboni yisahelo board. Kuba kumesa mali, kuba kuwisa mali yabakatiko for nothing. Xo sungula. kambe loko muku for nothing mi fike njhani ka for nothing hi ku commission leyi yi tumbuluxiwe hi mhaka ya ku lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi va vule swin'wana, lieutenant general Nhlanhla Mkhwanazi va vule swin'wana, ivi president va ku swantswa ku va na commission, kuve bona lieutenant general Nhlanhla Mkhwanazi va swi vule ka tindhawu timbirhi ku sunguleni ku nga se vulavuriwa na vateki va mahungu swi nga endliwi nchumu, swi vula ku andaka loko se swi vuriwe mateko mahungu va vone swi ri na nkoka, se n'wina mi ri a swi yisi helo njhani? Commissioner wa KZN Nhlanhla Mkhwanazi loko a rhanga swi vula ka portfolio committee ya police, those people i ti-politician obviously va back up mara hi ku ya hi commissioner Nhlanhla Mkhwanazi bona hi voxe it's a qualified police lava nga sungula ka inform va police a political deployment. And don't forget ka SAPS kumbe ka law enforcement agencies kuna special investigation unit, kuna Hawks. So why ba consulting those SIU ba consult Hawks you pull a case against Sezomkhulu if kuna the allegation taku in ani vala ku yi tsatsamuxa va lava ku ta yi tsatsamuxa hi ku a va languti munhu sweswi va languta criminal justice system, va languta system hinkwayo leyi ku hehliwaku yi nga va yi ri na swindodzi. Se loko mi pfula nandzu mi nge pfuli nandzu mi pfulela system, se hi yo mhaka ku fanele ku va na commission. Hi ku komisa board side commissioner leya ya chumu yi to trenda ntsene ku poyile ka vana ku na munhu a nga ta khomiwa, it's a waste of money ya vaakatiko mali ya fanele tirhisa yi tirhela vaakatiko. Ma swi tiva ku lieutenant general Sibiya va yimisiwe entirhweni sweswi, ma swi tiva? Na swi tiva mara swi nge yi helo board side. Okay. Swi nge helo that's why a jele ku ya swisiwana. That's why this commission ya madlanga commission a yi helo like Marikana commission. Very commission le a yi helo ama poriseni ku ya swisiwana. N'wemiri 0860002543 kumeka timinutes a save ba ora ya 12 nhlekani a ku na munhu la mukele nun'wana 0860002543 mi amukeleni ka Munghana Lonene FM nhlekani. Hayi Mthondolo mani puteni mo ku xava enkomo papa siyalo man mate va hayi ya mina ku na nchumu nga ta humelela khalana ku na mbuyelo nga ta kuma lowu nga ta ku ipatisa tanihi na vaakatiko hi ku ka vula leswi nga ku hlamuseleni nkulukumba loyi a nga sunguli ku vulavula khalana ku va ku sweswi ku ya mina loko ni langutile situation leyi hinkwayo i landzeleri mindlela hinkwayo leyi a fanele yi landzelela tanihi hi general mara hi ra swi vona ka a nyukeriseriwe la a va khoma off guard leswi va swi lavi matshalatshala yo ringeta ku komba nga ku vele ku tirheni khalana ku hayi no va swi vona ku okay ku na problem mara xin'wanyana xi nga ta mi byela xo khalana president yena i tshama yi ri shock about anything that is happening at the right i president ya njhani ya ku yona loko swilo swi humelela it's always shock like mi rhangela muti khalanga ma swilo swi humelela mutini you are shocked so a ku na nchumu khalanga mina ni langutela ku kambe mi tirhise rito rin'wana kwalani ra ma swi tiva ku matshalatshala hileswaku muzeki ku va tshalatshala hileswaku a ka ha ri na ku kuma munhu a ta humelela o va ku rara hileswaku ma swi twisisa ku hikokwalaho ka yini mi tirhisa rito rero i ku matshalatshala ya ku za ni tirhisa rito leri khalanga hi ku general Mkhwanazi se va kume off guard so vo lo khome lava tshika va khoma lava tshika va ringeta ku timela ndzilo lowu nga kulu hi lero ka va nga swi hleketangi ku xiyimo xa muxaka lowu xi nga humelela a va nga swi hleketangi khalanga hikuva mutamu ka leswi kombetela xa swi kota ku tirhisa munhu wa yi-one khalanga ku cinca tiko hinkwaro nkulukumba loyi i va kombete tihinti ku ya hi mina guys mina a ni yena munhu loyi mi nga ta n'wi koka mi n'wi yisa laha na hala mi n'wi koka hi nhungu because a kha va komba tihinti lexi nga endla va nga n'wi tekele goza va n'wi susa ka position ya
ni nga mi byela khale nge Xikwembu a xi lava ta ku komba ku va hi zalawa khale nga mi tshama mi ringeta ku pfalapfala swilo mi ringeta nga ku mi cover tracks hinkwato loko mi ku mi kuma yes shota something a mi xi coveranga hi leswi va ku humelele njeti a va ringeteli ku pfalapfala na mi twa mpfuka mi sungula ku vulavula makhamo va ringetile va kha va i va mandla hi vona leswi loko ni ku va khalanga ni ta vula kahle ni vula mfumo lowu wa hina lowu nga ku rhangeleni lowu nga wona wu nga number 1 oh okay ni vula vona khalanga na mi twile botomi nakhe khetsa mina 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM kumenze ku timinete a yi ba awara ya 12 ya 13 a hi ku tumingisero men 0860002543 loko ri ku tsandzeka ku nghena kwalano tirhisa line leyiwani u kandziyisa rito ka 0657443911 tiyisisa leswaku nkandziyiso we u nga hundzi minete na so ku twala wena ntsena la yi nga kona a swona a hi amukeleni lava nhleka Hayi botphele njani? boto mina ipfukeni n'wina minjhani Hayi pfukeni. Mina botphele ku ya mina na ku tshemba ka commission leyiwani. Hi ku loko ni langutisini varhangeri lavawani va hina lavawani vo president na van'wana va lava nga ka ANC na lava khumbekaka ka swilo leswiwani ni vona nga ku a va ha ri na chance hi mhaka ku ri tiko since general va vulavulini ka media tiko ri vi rasa ri swi vona ku ri papa loyi swi vulavulaka swa khomana na namuntlha loko ni langutisa yona commission leyi na n'wi vona loko va n'wi vutisa swivutiso ku papa loyi a nga ti lumalumi swilo leswi loko va n'wi vutisa question u hlamula hi kongoma va n'wi vutisa question u hlamula hi kongoma u komba ku swilo swa yena a hi swo makeleliwa i swilo leswi a swi tivaka a nga na mbhoni na swona so ANC i ngo vula ku ri nga ku hi yona chance ya yona yo hitisela yo yi tikomba ku himpela yi le ku endleni ka ku ti pfuxelela hi yona commission leyiwani hi mhaka ku vanhu hinkwavo tiko hinkwaro a ri yima na Mkhwanazi ende sweswiwani ri langutini ku ri ku ta endleka yini se mi vula ku ka project ya vo tani African National Congress loko va ku va le ka mhaka ya ku ti pfuxetela kumbe ku ti renewal ya vo va fanele va ti kombisa la hikokwalaho ka yini mi tshaha ANC kasi maphorisa i ANC no a ni swilo leswiwani swi suka kwale tanihiloko va vula ku ri hlapi yi sungula ku bola enhlokweni swilo leswiwani swi sukusele kwale ka vo Sezo Mchunu na vona va khumbeka ka swilo leswiwani ene Sezo Mchunu hi wun'wana wa loyi a nga deploy wa ANC ende a va a ri henhla hi ku ya hi renke ya kona kwale a xiphoriseni so tatana Ramaphosa that's why a va na chance yo va n'wi protecta that's why va kote ku n'wi suspenda hi ku a tiko a ri tala ku twisisa ku hayi yena a nga suspendiwi ku ri ku lava van'wana va suspendiwa ma vona kambe a swi koteki ku hi nga vulavula vhele hi vulavula timhaka ta tiko leri hi nga koka ku ki vandla ro karhi ra tipolitiki xitsanana na ANC hi leswaku hikokwalaho ka yini no vandla leriwani hi boheka ku ri kokakoka ku na rona ra hi kokakoka mhaxi se loko swi ri so swa hi boha ku hi vulavula hi rona hi ku lava nga hi rhangela hi vona va lava ende lava nga khumbekeni sweswiwani ka swilo leswi swi nga thayiwa hi Lieutenant General Mkhwanazi swi ngo swi angarhela ngopfu vanhu varhangeli lava nga vekiwa hi yona ephati leyiwani ma vona so a swi olovangi ku ri hi nga vulavula ivi hi kha hi tumbeta ku ri ku ha swi vona the real tuma mina i Mkhwanazi a yena loya wa sa 2017 a hi fane munhu loyi a nga rhumiwa hi nga ta ku maybe yena a nga rhumiwa mina hi ku ya mina i Mkhwanazi loyi n'wana hayi se mi ya kun'wana na n'wina ni mi twile se va ya kun'wana mixero 08600025 hi mani mi tsundzuxa leswiwani swi na nkoka ku ni mi tsundzuxa leswi siku rin'wana mi ta swi twisisa ku hikokwalaho ka yini ni sindziseka ku minkarhi hinkwayo loko mi vulavula ni mi tsundzuxa leswi hi mhaka ku sweswiwani loko na ha swi vula mi nga va kumbexani mi nga swi tekeni nhlokweni kumbe mi twi nga ri no hindzisa nkarhi kumbe yini kambe
loko nkarhi wu ya wu kha wu famba mi ta swi twisisa ku hikokwalaho ka yini ni sindziseka ku mitsundzuxa leswi. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona, kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi, ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM, makombandlela. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Sweswo ra Munghana Lonene FM varhurheli va masagwadi ya vo 20 ya Xitsonga kumbe ya vuyimbeleri bya Xitsonga va Bushbuckridge Municipality. Loko nga vulavula hi Bushbuckridge Municipality ku na hungu ri komba ku leswaku Premier Manda Ndlovu va le ku ndleni ka leswi swa ku famba va vona timhaka ta swikolo na matshamelo ya so a Bushbuckridge namuntlha. Se mi ya va komba swikolo hinkwaswo va komba na lexi nto van'wana kha va rila hi ku xikolo xa Munghena a xi kahle va kombe swikolo sweswi va nga ta ya ka swoho va kota ku vona ku hi swi nga ri ku kahle na swoho va ta endla hi tanihi Premier hi ndlela yeleyo. Na n'weba ka Maxobye na le ka Makhasa hi ta ze ya ka meyara wa xifundzatsongo xa Vhembe hi ku lava va ofisiri hi nge le ku vulavuleni na voho vo khoma lava tshika a va lava ku hi byela ku hikokwalaho ka yini vanhu va ka Makhasa na vanhu va ka Maxobye va hete malembe ya 5 va ka Makhasa veri hi mpfhuka xidemokirasi xi nghena a va se kuma mati se ta ze ya ka meyara va hi byela ku xiphiqo ku nga va ku ri yini ku mbulavuleri vo khoma lava tshika va kha va ku hi ta vuya ka n'wina na namuntlha na sweswi a va se vuyi. Se ta hi sala ndzhaku hi ze hi swi tiva ku hikokwalaho ka yini ku ri na ti-project to fana na va hi nwa mati kambe ka Maxobye na le ka Makhasa va kha va nga ha nwi mati. Kambe ke a hi le ka tona ne sweswi hi le ka leti ta Madlanga Commission muyingiseri loyi nhleka aye bota mina mi njhani hi pfukile swinene ngomeni a ya khensa swinene n'wina mi ri mina commission leya Madlanga yi na ku nyika problem kun'wanyana ni vona yi nga ku yi nga va na solution mara kun'wana ni vona yi nga ku yi na problem. Okay, xo sungula ni ta sungula hi lexa problem lexi ni vona ku yi nga ku i problem. Leswi swi ni kombisa ku lawa South Africa munhu wa nyikiwa ntirho a tlha nyikiwa vutihlamuleri bya ntirho walowo ivi ya loko a tirhini ivi ya swi swi vonakala ingaku a nga tirhangi nchumu. Mo ni seketela mhaka leyi hi lowani Mkhwanazi u tirhini hi tanihi xiphorisa u humesini mavito ya swigevenga hi ku ya hi ku loko hi za hi ku xigevenga swi ku tluli nawu u onhini mara a swi le ku khomiweni. Instead ya ku swi khomiwa swigevenga leswi a nga swi hlaya hinkwaswo leswi a swi ri ku onheni swa tekiwa swi ya laveliwa swi endleliwa ndzavisiso wa swona wa special ku ri kwalano a ni koti ku twisisa ku hi loko vo va ri njhani ku va onhini va tluli nawu mara va fanekele va tlhela va lavisisiwa. Leswi vulaka ku vumbhoni bya munhu loyi president a nga n'wi thola a ku wena famba khoma swigevenga a swi pfuni ngopfu nchumu. Swi hi tisa laha ka ku jele ya swisiwana hi mhaka ku loko mina sweswiwani no fika ni babot pete hawa ti ta 35 ni ta khomiwa ku nge vi na Madlanga Commission kwalano ivi laha yi sengiwa wa khomiwa ya pfaleriwa ma ni twisisa. So okay leyin'wanyana ni vula hi yona ya ku yi nga ku commission leyiwani yi nga va kahle hi leyiwani sweswiwani vanhu va ANC va swi vona ku hi xitalo se va onhi ngopfu. President wa swi lava ku ri va ya wina mi ta swi vona commission leyiwani va ta khometeliwa hi mhaka ku ani sweswiwani va swi vona ku vugevenga byo byi nge le ku onheleni ka swo tala so njhe swo tivhoti 99 vanhu va le ku lan'weni va nge hi vhoteli se mo hi khometela swigevenga leswiwani hinkwaswo hi kha hi tirhisa yo commission leyiwani ku hi ta kota ku kuma tivhoti futhi ma ni twisisa. Leswi ni lava ku ringeta ku swi hlamusela mara yona somehow a yi tshamisekangi ngopfu hi mhaka ku loko munhu a onhini a faneke a khomiwa ya pfaleliwa ku fana na munhu un'wanyana so leswi swo se swi vula ku loko munhu a onhini a fanele a khomiwa ya pfaleliwa ku fana na van'wana leswi a swi fanele xi endleka loko va ku munhu wa nghenanela tanihi n'watipolitiki nandzu wa ku i yini lowu pfuleriwaka a khoto a ni ku loko va ku munhu wa nghenelela hi swa tipolitiki nandzu wa koho va pfula wa ku ri yini ku ri ani loko mo onhini botpete nandzu a hi nge n'wina mina ni onhini sweswiwani ni yivini
Ai, loko mi yivile mi ta khomiwa kambe mina ni vula ku sweswiwa a ni ntlhantlha mkwanazi loko a kha a vula swin'wana swa swo ku na ku nghenelela ka van'watipolitiki ka timhaka ta mafambiselo ya nawu mafambiselo ya nawu hi ku angarhela a Afrika-Dzonga. Se xivutiso ku ta va ku loyi a nga nghenelela etlhelo swa tipolitiki loko a khomiwa va n'wi khoma wa ku yini va ku i nandzu wihi? I ku disturba nawu ku tirha. Ku sivela nawu ku tirha. Loko hi xilungu va na ku loko va ku khoma a hi nge mi kuma ku mina ni mi voni ni both phete mi kha mi ba cindhani kwalano. Xikombiso xexo lava xin'wana kambe a swi na mhaka leswi a va swi vitanaka defeating the ends of justice na mitu. Ya loko ni nga vuli ku both phete mina va voni ni ya swi vula ndzhaka nkarhi na mina khomiwa ku wena u disturbi nawu ku tirha u faneke u tikhale wena. Ni mi twi. Ma ni twisisa ni? Ni mi twi vutomi ni hlayiseka. I khensa 0860 002543 na vona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana mi ngisirilo nhleka hi ma mukireli ka Munghana Lonene FM nhleka Nhlekani njhani? vutomi na pfukini n'wina mi njhani? Pfukile Buthphethe. I khensa n'wina mi ri Hi mhaka ya commission ya Mahlanga Buthphethe. ya matwa ku loko ni languta ne reason ya ku va vaakatiko xivangelo xa ku vaakatiko va twa va ri na swisolo swo tala mayelana na ti-commission leti nga tshama ti simekiwa laha Afrika-Dzonga ta ku loko ku ta ka mhaka ya ku landzelerisa a ti-recommendations na ku implementa ti-recommendations ta ti-commission a swi humelanga. Sweswi tshame na commission leya na report ya commission ya state capture a ku vi na implementation ka swilo leswi swi nga va ti-recommendations ka commission leya. Se loko languta kusukela ku sunguleni vhele as muakatiko mi ta vulavulela mi n'wini a ndi va nga na ntshembo ku commission ta kota ku hi basisela swilo hinkwaswo swa vukungundzwana leswi nga le ku humeleni la South Africa. Se mi vula ku va nge swi koti ku hi pfuna ku twisisa ku phasana loko ku hehliwaku leswaku ku koho eka xiyenge xa mafambiselo ya ku lwisana na vugevenga tikweni ra hina? Ku paluxela hi ta kota ku paluxela mara loko ku teka ka ku herisa na ku commission loko amakumu ka commission leyi ku va na ti-recommendations ti-implementiwa ndi vona ingaku nkarhi ya ku tala ku va se ku langutiwa tlhelo ra xipolitiki ku tirha tipolitiki because loko ni languta ka cabinet ya president wa hina Cyril Ramaphosa ku na vanhu van'wana va nga implementiwa va nga va ti-suspect ka va involved ka commission ya investigator state capture. Se mara sweswi va ri varhangeri se implementation i problem ku humesa a information a handle yi ta yi humesa mara ku nge ta hetela ku nga humelanga nchumu hi ku vona ka mina. Se mi vula ku hi marito man'wani loko se swibumabumelo swi ta vete swi ta teka ntsevu wa tin'hweti i va haxawa kwahala ka n'hweti ya vadziva misoko kumbe xana loko ni nga hoxisi n'wina mi langutela ku sungula ku twa mahungu yo fana na ku hayi leswiwani i political conspiracy yo ringeta ku susa mina xitulwini hi leswi se mi nga ta langutela swona loko ku te swibumabumelo? Hi le 100% leswi hi nga ta langutela swona because even na le ka commission ya state capture munhu wa ku fana na Gwede Mantashe ku na finding ya ku a endla yi renovate hi that guy wa Watson Gavin Watson mara unfortunately anga khomiwanga i swi kaneta from a distance and akuzanga ku va na follow through ya i swi kaneta from a distance kumbe i te i ya ka review? Swi nga va swi ni lahlekerile kwalani kuma swa ku a na ha zanga ni twa le ka review mara ni tsundzuka loko a endla a statement hi n'wini a ku ye a nga zanga a endla yi renovatiwa hi va ka Watson. Se kusukela kwalani na ko loko a yi teke hi review se ya njhani mahlweni. Se loko na ko hi languta ma vona President Zuma a ndzhaku ka loko a humile xitulwini swi tikombile swa ku President Ramaphosa a ku ri na lexi a hi xilungu va ri a ku ri na nhlampfi la ku hi brana because i endle hi matimba hinkwawo swa ku a hetela a nghena khotsweni nkulukumba luya mara vanhu lava va ku fana na Mantashe hi laha va le ku jikajikeni va le ku endleni ka statement byi le ku wanandzikeleni. Inkomo loko ni vuya na ti-voice notes ta n'we ivi hi bula na professor kambe sweswi a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara yin'we yimisekweni hi loyi Nkosinathi Chauke mani Nkosinathi nhleka u kayele leswi eka Afrika wa vulavula.
ene na n'wina se mi sungula ku hleketelela ku a nga va kha nyika wun'wana ti nyika van'wana hi swo sweswo kakhulu kwalano hi ku a ni ntirho wangu ku hemba mi famba mi hemba hinkwako lowu loyi ni hlanganaka na yena mo n'wi hembela ni nga vula na tikota hlayisekanga a khensa sesi a khensa vavanuna tshikani ku hi hembela hayi mina futa na ha hlupheki ku ni hundzile ka xiteji xexo a ku na ku hindza xiteji swibedhlele mukhalabye wa nhonga loyi n'wi vonaka ya ku feni xa ka famba xi hembela swin'wanyatani la pateni la Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram Eka 065 744 3911. Sweswi. Avuxeni Pet Khalanga na muhumelerisi kwalaho Ncindani. Khalanga leswi swi vulavuriwaka hi Mkhwanazi hi swona hinkwaswo mara hayi ku ta khoma munhu na mina ni hi matsala ku khoma munhu ti humeleli ngopfu ti-commission ta ku tala ti nga endliwa kambe ku khomiwangi munhu ta va Ace Magashula va khomiwangi hinkwavo va thoniyengeni swa antswanyana yo thoniyengeni va n'wi jikisanyana mara vo tala a va khomiwangi hambi ku ri vona lava ni nga va vulavulaka ku vele lava va nga tsutsumela ku halaka va Zuma na vona lava vo fana na va loyi va Siyabongagama na va Lucky Motala va onhi ngopfu na vo vanhu va ka Transnet mara a va khomiwi na sweswi se daswani vanhu vo tala va vula ku to pfumiwa ti-commission letiwana a ti nga khomi munhu na mina vula tanku a ku nga khomi munhu ku khomiwa hina swisiwana swi fuma swi khomiwi hi swona Pet Khalanga hi xireni Nhlekani Bootpet na Ncindani kwalani commission ya vona hi lewa yi ta tirha ntirho ya presenter mahlweni ka parliament president wa hina loko a fanele ka teka xiboho i ta nonoka ku fana ri mfana tanihiloko a endlile ka Zondo commission vanhu lava va nga le ku hehliweni la i macomrade ya yena ende hi vona lava a va campaigna swinene hi nkarhi wa CR17 so a ku na xiboho xi nga ta tekiwa la vo la ku ta sirhelela vonse hi leswi a nga tumbuluxa commission ku na la a nga tumbuluxa commission ya Zondo a ku na xiboho xi nga tekiwa inkomu enhlekani ka Afrika wo vulavula ni khe ni nghena ro sungula a nongonoko lowu Khalanga tiko ra hina ri rhana hi mamafiya loko vaakatiko va tiko leri va nga ha swi vonani tiko ra hina ri rhana hi mamafiya a na ha swi tivi loko ku ve ka ha na munhu loyi 2029 a nga ta vhotela ANC hayi loko a hlupheka a ni nge n'wi twi na vusiwana tiko leri ra hina Khalanga ri rhana hi mamafiya why ni vula so namuntlha General Mkhwanazi i le Pitori namuntlha i mbhoni ya ka vulavula hi swilo leswi varhangeri lava hina va nga ku dlayetele ka vanhu ku faka vanhu siku na siku ku tlhe ku nga endleki nchumu mara tiko leri miri vanhu lava hi nga ku va voteleni vanhu va straight mina Khalanga tiko leriwani loko ri nga se nyikiwa malima a ni voni laha ya kona a ta hlupheka Khalanga Enhlikani Bootpet na muhumelerisi wa n'wina a Bootpet Mazanga commission yona hi yona yi kahle kambe mavito ya lava nga ta boxiwa la ka Mazanga commission loko se va fane va langutana ku va hlamula va ta va kha va ndla leswa dealing tactics va ku yivela nga pfukangi loko yena a hanya siku ra kona u nga byela ku mimiri wa yena swa nawu a nga pfukangi ku hava tin'wana tipolitiki ta hina loko swilo swa ha famba kahle a vavabyi se wa fanele va langutana na tikhoto va sungula ku vabya hi Bootpet yi ta teka nkarhi wo leha nguva kha ku mani wa vabya loko a fanele a langutana na khoto wa ku wa vabya mara siku a nga ta nga ri khoto a nga vabyi loko se a fanele a ya wa vabya se swi nga ta hi dyela nkarhi mara yona Mazanga commission ya humesa swa ku tala mara van'wana tipolitiki ta hina va ta ku it's a political motive ivi loko fanele va hlamula va sungula ku vabya hi Bootpet swi ta teka nkarhi swilo leswi mara mavito ma ta huma wona hi nga tivi ku lava fanele va teka swiboho hi vona va nga ta hi poyila cause loko swi ta ku teka swiboho la South Africa a ku na vanhu va byarisiwa ku tihlamuleri swo hela moyeni mara Mazanga commission yona yi kahle Bootpet inkomu Enhlikani Brapet xikan'we na muhumelerisi ne hi Brapet lani a ku na nchumu n'wana bava ko va ntsena ku vanhu va ku ve le ku tirheni va tirhela rixaka a ku na
xihlovo lexi va nga ta xi handla xi pfelela mati hambi ku ri yena president a nga se za a simeka commission leya Madlanga i ncini lexi a nga xi vula xo kholwisa rixaka ku ri loko hi simeka hi xivangelo xa ku ri hi lava ku pfalela vanhu lava nga ka tini na tini i lo hi ta simeka commission leyi nga ta tlhela ya draina a small money leyi nga na yona ku ri yi vuyela eka mabindzu ya vona va hisa lava hi nga mamisiwi damu mani ri vatswatsi ra xihlanginyana Brapet a ku na nchumu laniwani mani swo va ku hindzisa nawu na ku va mahungu va kuma swo tsala swona ntsena a ku na nchumu la hinkwana yena Mkhwanazi ku va na nchumu mani hinkwaswo swa kona a swi vona sweswi hi nga mamisiwi tikhudzu mani Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela hlonipha tindzimi ta van'wani u nga nyenyemuki ndhavuko wa van'wani hi kondletela vun'we. Munghana Lonene FM u tlekela n'hweti ya ndzhaka na wena #hi hlayisa ndzhaka. Munghana Lonene FM makombandlela. Sweswo mingisera Munghana Lonene FM xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko wa Afrika wa vulavula i 13 minutes ntsena bila hora ya 13 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela ntirho ku haxela wona twi Xitsonga xa nhlawulo kuso sungula nhlekani lowu wa Xikwembu namuntlha hi ri la studio 2 hi le Polokwane nhlekani lowu kasi hi la ku bulana na Professor Dumisani Mabonda va suka ka College of Law University ya Afrika Dzonga hi la ku bulana vona la tani mutivi hi timhaka leti hi lava ku vulavula hi to hi mhaka ya ku veni hi swi vonile ku nawu kumbe commission liya ya Madlanga yi sungurile namuntlha se hi la ku tatwa ku kahle na ku sungula ka yona milawu leyi na swipimelo na swileriso leswi va nga vulavula hi swona na ku va ta fambisa ku yini swi hi nyika xifaniso xa njhani eka matirhelo ya yona ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo na ku siku ro sungula ku fika sweswi va nga ya ka swakudya swa nanhlekani hambi ku sweka mani swakudya swa kona kambe va nga ya swakudya swa nanhlekani ku ri fambe njhani ku fika kwalano a hi amukeleni prof hi ku hina minkarhi hinkwayo loko hi ri la ka Afrika wa vulavula hi rini la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Prof nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM Nhlekani Khalanga ni xeweta na vayingiseri va MLF ikhale ni mi rindzerile Khalanga a hi ngheneni amhakeni khensa swinene prof leswi a mi la ku sungula hi swona veri swa loko va vutisa lava ndhaku ti research laha handle loko va vutisiwa ku yingisela xitichi xi ivi un'wana ku MLFM ivi un'wana ku Munghana Lonene FM swi twala ongeti switichi swimbirhi se veri mhaka ya kahle yaliya ya ku hi tshama na vito rin'we ra Munghana Lonene FM ni nga ha tsemakanyi ni ta tsundzuka minkarhi leyi taka Khalanga mo na mina ni vhele lulamisa swin'wana ku ri le ni humaka kona le ka homu va swi tiva ku ri vito ra mina va ni tiva hi ra Quiet leri ra Dumisani leriwani ro tiviwa hi Khalanga ngopfu ra Quiet sweswo swa ku miyela swi vona leswo loko va ku miyela va ku Quiet hi sweswiya ni nge kaneti leswi ni mi twisaka swo loko mi vulavula matwala ku na mina no mi sindzisa ku vulavula kasi ka ta n'wina mi munhu wa swo vulavula inkomu Khalanga prof a hi sunguleni masunguleni namuntlha loko commission liya yi kha yi kungela ku hi ta sungula hi awara ya 10 ku va na swo tala leswi nga endleka van'wana va vulavula hi timhaka ta vuhlayiseki van'wana va vulavula hi nyika ni xifaniso xa leswi mi nga swi vona kusukusela loko commission liya yi ta va yi sungurile namuntlha ximfumo ku fika sweswiwani va nga ya ka swakudya swa nanhlekani mi le ku voneni ka yini inkomu Khalanga na vayingiseri a ni lo tshama kwala ka television ni karhi ndi languta kusukela loko yi sungurile ku ri ndzi ta kota ku vulavula hi mhaka leyiwani ni ri na vutivi bya leswi yi nga sungurisa hi swona commission esikwini ra namuntlha commission leyiwani hi khale hi yimerile ku ve na ti-delays to karhi kambe ha khensa hikuva namuntlha yi sungurile kambe ni nga vula leswaku ri hi ku ya hi xinawu loko
loyi a nga vitaniwa ku ta vulavula ro sungula i ta vonakala a ri karhi a vulavula kahle a vulavula tipoyinti ku fikela loko na lavan'wana va nyiketiwa chance kuma ku ri se ku khanseriwa leswiya a nga swi vula kambe hinkwerhu hi languterile ku ri ku ya emahlweni commission leyi yi ta fikelela kwini kambe mo ni vula lexi Khalanga ni endle ti-research ta ti-commissions leti nga tshama ti endliwa la South Africa lexi xi ni endlaka leswaku ri ni va moya wa mina wu ya hansi nyana hi ti-commission hileswaku ri ti tirha kahle hinkwato ka tona kambe loko ti veka swibumabumelo van'watipolitiki va ta vula leswaku ri ko va swibumabumelo ntsena a swi tirhi nchumu kambe hi nge tshiki ku tshemba hikuva ku na ti-commission timbirhi leyin'wanyana hi leyi nga ta va yi ri le a palamende liyani nga ku yi na matinu nyana ya ku kota ku luma nyana kambe leyiwani yi ta fana na ti-commission tetin'wana leti hi nga tshama hi va na tona kambe swibumabumelo swa tona swi nga fikeleli hele inkomu Khalanga. Kumbe prof nto va ka va vulavula hi leswi yi nga ta fambisa xiswona ka swin'wana swa leswi va nga vulavula hi swona veteri namuntlha ku ta vulavula Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi va ta vitana na National Commissioner na tin'wana timbhoni ti nga ta va koho lava nga ta va vuriwe hi mavito hikuva va ta pfumeleriwa ku vuriwa mavito va ta nyikiwa na nkarhi na vo va ta ti angulela ivi va vulavula mhaka yin'wana ya ku ku na swin'wana swi nga ta ka swi nga endleka ku swi nga vulavuriwi hi kha hi swi twa tanihi rixaka hi fika njhani loko se ku tekiwa swiboho swa ku leswiwani a swa ha vulavuriwi vanhu va kha va swi twa ku va kha ku langutiwa yini kwalano prof kambe mi nga se ni hlamula ni kombela mi ni pfumelela ntsungu na ni hundza hi laha hi na tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti tshemba clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara SMS-a munghana eka 48044 yaleyo i munghana eka 48044 SMS-a sweswi clientele life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Professor Dumisani Quiet mavunta lava yingele ku buleni na vona nhleka na swikola namuntlha kusuka a University ya Afrika-Dzonga ka College of Law lava hi bulaka na vona kha hi languteka timhaka teti ta commission ya madlanga hi ndlela leyo prof a yeni mahlweni veri swin'wana hi ta pfa hi nga swi twi hi fika njhani kwalaho i xivutiso xa kahle swinene Khalanga hi xilungu hi leswi swi vitanaka ku ri ku na classified information leswi swi ni vulerisaka ku ri hikokwalaho ka yini ku thoriwe commission leyi yi nga ta bula swin'wana leswi swi nga ta tsakisa vayingiseri na vaakatiko kambe leswi swi nga swa nkoka loko swo khumba vo karhi swi ta tumbetiwa swi nge heli swi tivekile xin'wana hileswaku ri commission leyiwani a yo endla ntirho lowu mahala ku na timali ta vahakeri va xibalo va nga vatirhi ku nga hina hinkwerhu leti nga ta tirhisiwa leswi hi swi vitanaka ku ri loko vaakatiko va hakele mali va lava ku tiva swo karhi so loko i va byele ku va hakela mali ku appointiwa commission i hlawula leswi va nga ta fanela ku va va swi twa swi vonakala swi nga tshamisekanga kambe tanihileswi nga vulaka sunguleni Khalanga ku na ti-commission to tala ti nga humelela South Africa swo tala na namuntlha a hi swi tivi hambi ka yele ya ku humelelaka ya Zondo swibumabumelo swi vekiwile kambe ku na swin'wana leswi lava nga khumbeka va ha endlaka matshalatshala ya ku va ha ta aphila va ha ta ya tikhoto leswi swi nga ta endla leswaku ri vaakatiko va hela va nga wu tivanga ntiyiso so hi swona leswi tanihi nga vaakatiko na vahleri hi vilelaka hi swona hikuva hikokwalaho ka yini government wa hina a ya mahlweni a appointa ti-commission leti nga ta ka ti nga pfuni nchumu ku ngo va ku teka xibalo xa vaakatiko mali leyi a yi fanele yi tirhisiwe ku hluvukisa vaakatiko kambe prof loko ku ve a ku nga hi lava Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi va vitani vateki va mahungu va vulavula na vona va hey hala hina hi nga kona ku na xiyimo lexi na lexi na lexi na lexi na lexi
se hi a ku ta va ku ve yi ndlela ya kahle ke prof ya ku tirhana na mhaka leyi loko ku ve ku nga vangi na commission? ni vona Mkhwanazi a endle mhaka ya kahle kumbexana na van'wani vaakatiko lava va tivaka swo karhi va ta humela rivaleni loko va ta vona commission leyi yi fambe kahle a to swi twa swin'wana leswi swi onhelaka tiko ra hina ku ri nga hluvuki ri ya mahlweni. Loko mo languta lomu makaya a ku na mati, a ku na switirhisiwa, timali to tekiwa ti yisiwa matikweni ya le handle leswi swi vitaniwaka outflow leti va kona lava va swi tivaka ku ri a swi nga fanelanga ku timali leti onhaka karhi vaakatiko va ri karhi va nga ri na vukorhokeri. So ku va General Mkhwanazi a humelerile hi ti 6 ta July swi ta tlhontlha van'wanyana leswaku ri va kota ku humesa swin'wana swihundla leswi swi onhelaka tiko ra hina. Ho tshemba leswaku ri u ta humesa vumbhoni byo vonaka hi ku leswiya va ha swi vitana ku ri ko va ti-allegations. So commission leyiwani yi ta pfuna ku ri a humesa vumbhoni lebyiwani. Lava va kanetaka na vona va ta na vumbhoni bya vona va ku hayi ko va na interest yo karhi a swi kona leswi swi vulavulaka and hina a hi endlanga nchumu xo biha lexi onhelaka vaakatiko. na mi twa kwalano prof kambe xivutiso xa mi a ni ku a ni minkama yin'wani ku na vanhu va nghenaka va ti-commission ko va ku wisa mali se xivutiso a ku ta va ku ka xifaniso lexi hi nga ka xona namuntlha ndlela ya kahle a yi ta va yi ri yi handle ka commission? A ni voni ku ri na ndlela yin'wanyana a yi tirhisiwi mali ya leyi nga kona government ya hina yi na yona mali a yi tirhisiwe ku kuma ti-solution na hina hi nga ti-researchers. Research ya hina loko no ni ta kwala ka Munghana Lonene ni la ku ta vona leswaku vatirhi a va khomiwi kahle ni fanele ni ta na swibumabumelo leswi nga ta endla ku mitirho ya n'wina kwalano yi va leyi antswaka. So ku tshemba ka hina tanihi vahleri hileswaku ri mali leyiwani a yi tirhisiwe yi kona, treasury yi humesile a yi tirhisiwe kambe hi ri ni ku tshemba ka leswaku ri swibumabumelo leswi nga ta nyikiwa president swi ta tirhisiwa ku vona leswaku ri justice a yi collapse. Ni n'wi twile Mkhwanazi loko mi yisele television today a ku lo sala katsongo ku nga ha vi na criminal justice in South Africa. Leswi hi chavisaka hi ku a hi lavi mafia state ku fana na ku hala matikweni ya vo Colombia na Mexico. Lana ha ri na nkateko wa ku ri ku va na ti-commissions, ti-judge ti protectiwile a ti chavi ku ri ti nga vulavula ntiyiso. So ha ri na ku tshemba leswaku ri mali leyiwani ku ta va na return of investment eka yona. ni langute xiyimo xa ku minkarhi ya ku tala loko ti-commissions ti va kona prof ti tisa swibumabumelo ivi swibumabumelo sweswo van'wani va swi kaneta van'wani va ndla kambe ku na rito rin'wana ri tala ku tirhisiwa va nge hi ta swi yisa ka review kasi ka review ka koho hi le ka vamani na ku swi teka nkarhi wo tani vo tala lava hi nga hetelela va tiva kha ku ni yisa ka review a ndzi twa mbuyelo wa koho wa review leyi. I xivutiso xa kahle nakambe Khalanga. Loko mi ri na mali Khalanga leswi swi vitana ku ri justice yi serva vanhu lava nga na swa le mandleni. Lava nga na mali va nga ha tlhontlha swibumabumelo swa khoto ku kondza na ti-witness ti nga ha vi kona, ti nga ha vi na interest ya ku ti ya testify. Leswi swi tivaka loko ku nga na ti-witness magistrate or judge a nge vi na vumbhoni bya ku kuma vanhu va ri na milandzu. So hi swo swi nyamisaka moya Khalanga ku ri ti-commission letiwani a ti pfuni ngopfu nchumu hi ku ti-politicians va ta ku ri no leswiya va nga swi vula leswiya ko va ti-recommendations ntsena. Se tanihileswi ni nga vula hala ku sunguleni Khalanga ni ku a ni ri ku na parallel processes. Ku na liya ya le parliament liya yona yi nga tekaka swiboho swa ku ri vanhu vo karhi va yisiwa khoto na hambi leswi na swona swi nga ta hlwela hi ku khoto yi teka nkarhi wo leha ngopfu ku fikelela conclusion ya ku ri no loyi i na nandzu kumbe a nga na nandzu. So na ku va vaakatiko
a hi hlweli ku rivala loko commission leyi heta ntirho wa yona ku ta va ku ri na swin'wana leswi naswona nkarhi wun'wanyana president a ku vi na yin'wana commission so hi tshama hi ri na ti-commission kambe ku nga ri na ku ya emahlweni hi swona swi hi vilerisaka sweswo Kalanga. Hey ya kule ku tikeni prof a hi tseleni hi ku languta vanhu lava n'we mi landzelela ku timhaka ta nawu mativana hi xin'wina vanhu lava mi nge ri ku va voneni laha ka commission ku katsa na evidence leader advocate Mutau SC na van'wani va lava mi nga va vona hina hi nga va tiveku mi vona commission leyi yi ri mavokweni lamanene kusuka kwele ka Justice Madlanga. Kalanga ti-commission hinkwato a hi ti-commission leti hi nga ta ku hasola ta ha sungula ti va ti ri na vanhu va kahle lava nga ni vutivi va nga ni ntokoto kambe a hi vona va va ka ti-referee va tlhela va va ti-judge at the same time ntirho lowu wunene va wu tirhile wu yisiwa amahlweni laha se hala mahlweni hala se i political manje ku tekiwa decision ku ri loko ho implementa leswi nga vuriwa hi commission ku ta va fana na leswi hi xilungu ngo you are shooting your own foot wo ti duvula wena ti-judge leti ti nga kona leswiwani ti endlaka ti-commission ni vona va ri na leswi hi swi vitanaka ku they have got nothing to lose because se u retirerile a nga ha ri na ti-aspirations ku ri ni ta lava ku promotiwa ene masiku ya ku ri ku promotiwa ka ti-judge swi endliwa swi finaliziwa hi president so loko judge yo va ya ha ri active yi nge swi koti ku vula leswi nga ta n'wi onhela vumundzuku bya yena se swi vulaka leswaku ri a nge koti ku vula ku ri murhangeri wo karhi u na xihoxo u fanele a khomiwa u fanele ya jele leswi hi swi tshembaka swona hi nga swi vona in Africa hileswaku ri loko president a nga ha ri kona a xitulwini hi laha se ku nga ta va na switandzhaku hi swi vonile I'm sure hi le Malawi ka president Chiluba a nga ze a yisiwa tikhoto loko se a nga ha ri president hi laha nga na ku tshemba kona ku ri loko wa ha ri a sitting president hambiloko u ri ntirho ro komba ka wena a ku na nchumu xi nga ta endlakala ku kondza i suka exitulwini then hikokwalaho se swi i nga ta swi vona ku se ku na switandzhaku. Ni mi twele prof hi namuntlha hi na nhlokomhaka yin'wana yo tika swinene leyi hi lava ku vulavula hi yona loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu prof no mi vutisa kambe loko mi ri na swo xivula mi nga ni byela loko mi ri hava mi swi tshika prof hi ta va hi khensile ku va hi bule na n'wina nhlekani lowu muyingiseri wa hina i hi rhumele hi le ku langutaneni na timhaka ta ntungu lowu nga koho prof wa ku lwisana na wa madzolonga ku ya hi rimbewu ngopfungopfu ku dlawa ka vaxisati kambe vulavisisi byi komba ku ku na timhaka to tala leti hi onhelaka tin'wani ta koho prof i ta ku vavanuna va gangisa vavasati va vanhu na vavasati va pfumela vavanuna va vanhu swi tlhela swi discussiwa kumbe swi tlhela swi vulavuriwa ku hayi mina ni na nsati hayi mina ni na nuna kambe a ku maheteleleni ya kona swi tisa ku getsela ka meno se xivutiso lexi hi vutisaka xona hi lava ku vutisa loko hi vuya mahungu na misava i ku xana hikokwalaho ka yini hi tikuma hi ri ka xiyimo xa muxaka wolowo swa fanelake ku hi nghena ka xiyimo xolexo mina swo swi vula prof Kalanga lexi xa tikanyana lexi xa tikanyana ni to yingisela ka nongonoko lowu wu landzelaka ni twa ku ri vaakatiko va ri yini lexi outside my boundaries prof ni mi khensile nkarhi wa n'wina ku dya ku hengeta ni khensile Kalanga vana na siku lerinene lwa khensa sweswo miyingisela Munghana Lonene FM ra va hi bula na vona i professor Dumisani and then ka Swiangi Quiet Mabunda lava hi bulaka na vona kusuka le ka homu leyi kambe ke i professor a University ya Afrika-Dzonga se hi twile mhaka ya commission ya Madlanga va yika swakudya swa nanhlekani mi tisile matitwele ya n'we a hi gadzeni ani swi nge endli a hi gadzeni a hi vulavuleni na hi leyi yi nge le ku hi khumbeni leya madzolonga ku ya hi rimbewu leyi kambe hi sungula hi twa nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 ku ta timisekweni a hi amukeleni Sesi Lillian Hlavangwani ni ta va ni ri hala ka voho ku nga ri khale tiawara ti nga ri tingani sweswinyana Sesi Lillian hlekani mi ni vuyela na xigugu le kaya ta vuya na xona sesi wa mina ta vuya na xona swo boha komo sesi
hi sweswo mingisero munghana lona na FM makomandela cancel Lilian Hlabangwana tlhoma ngata mahungu ntombi ya la ka Sikagula la kambe ke sweswiwani umhlayo wa mahungu wa xiyimo xa la henhla swinene ka munghana lona na FM Kamalu wa Kandzu wa Masagwadi ya vatirhi va munghana lona na FM a ku ri un'wana wa lava a va makelela Masagwadi loko va ku mhlayo wa mahungu wa lembe ibe va ku Lilian Hlabangwana yeah va hlaya swinene Lili kambe ke ai ngerini ka mhaka leyi nga ka yona namuntlha mhaka leyi nga ka yona namuntlha na swi tiva ku tinhlokomhaka hinkwato leti hi vulavulaka hi toko Africa va vulavula ti na nkoka ni twa van'wana va kha va lava ku landzelerisa liya ya timhaka ta Operation Dudula hi ta kuma nkarhi na yona hi vulavula hi yona hi anamisa miehleketo hi twa ku n'wina mi nga hoxa njhani xandla kambe hi buleni leyi madzolonga lamawani ho mavanga madzolonga lawa ku hi vanga madzolonga ku ya hi rimbewu hi ku loko wo ti tshamela na xinsatani xa wehe kumbe I tshama na xinunani xa wehe a hi nga ta fika la hi nga kona se xiphiqo hi xexiya xa ku I khe swi tiva ku insati wa swimanimani I n'wi gangisi ene kun'wana mi tlhe mi n'wi gangisa hi mhaka ya sweswo swa ku tiva ku insati wa ximanimani I khe swi tiva ku I nuna wa swimani a tlhaku un'wana ambale lava nga kateka va nga teka swa xi western ambale na ring I swi tiva ku I bafana mari pfumela ene I pfumerisa leswiwani I khe swi tiva ku na we I na un'wana swi hi tlhelerisela laha ka ku ri ku man'wana nga tshava vulavula a ku va ri va lava munhu wo tirha mara loko a yi ku tirheni va sala va lava loyi a nga tirheki ivi laha swi ya ku swi ya helela kona swi ya fika laha ka madzolonga ku ya hi rimbewu loko se va dlayana se hi ri hey Afrika-Dzonga ku na ntungu wun'wana hi ku se vanhu va le ku hanyeni vuhari swilo swo olove ngopfu leswi loko la ku va na khombo ra kona a swi se va ntumbuluko a wu se hi pfumelela a ni tivi kumbe a ni swi veki kahle kambe ntumbuluko a wu se hi pfumelela ku wasata vana va vanuna va we hi ndhawu wun'we kambe hala ka va xinuna ntumbuluko wu se va pfumelela ku va va na vavasati vambirhi vanharhu ku va na mantsongo mani sweswo swi koho hikokwalaho ka yini mi nga fambi hi gondzo rero loko ve wun'we mi lava vambirhi mi va na vambirhi ke loko ri mi lava vanharhu mi va na vanharhu a hi buleli yi hleketeni kahle mhaka yi na nkoka ngopfu ku hi vulavula hi yona a wo heta nkarhi hi vulavula hi swoho leswi hi mhaka ku sweswiwani loko ku ndliwa vulavisisi byi tlhe byi hi komba ku swin'wana swa swoho swi vanga ku madzolonga ya le mindyangwini I rito rin'wana va nge ri I vutlhoma mahlo a hi kuti 0860 002 543 na tshembisa ni ta ri teka riqingho rero andaka leswi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula Ele ka munghana lona na FM Komandela a hi tlakuleni loyi a ri musungumingisi ro sungula ka mhaka leyi bulaka hi yona hi mi amukeleli ka munghana lona na FM nhlekani Ayi buketi njhani muta mina hi pfukeli minjhani n'we hayi pfukeli man I can't man la ku teka yona ya ku teka vavasati va vanhu leyi ya kumbe ku teka vavanuna va vanhu ma vona so lexi mina ni nga xi vona buketi ma vona kahle na tiku mi anti mi bini ku South Africa na problem ya yi1 kahle ya ku vanhu lava va nga tisingili ne a va swi koti ku lava na hi xivona I problem ya kulukumba ngopfu yaleyo mayivona and ama heteleleni me vula njhani la vanhu lava va nga ri ku na vanhu a va swi koti ku lava na hi xivona mi vula yini like munhu swi singili xi kombisa ku rhandzana na munhu un'wana ka singile na yena loko ni ka rhandza na munhu loyi a ni mbilu ya mina a yi le ka yena yi le ka luya a nga na munhu a nga tekiwa already ma yi vona se loko xikombiso loko munhu a ti pfumela munhu wa yena kahleni u rhandza na yena hi peace a ku na disturbance a mi tumbeli nchumu because mi singili kwini ma yi vona se problem ya vanhu a va swi lavi a ni xi twisisi ku problem le kwihi la hikwalaho hi nga kona namuntlha hi lava ku tiva kona kwalani ka ku hikokwalaho ka yini swi tikomba ngeti swi tsakisa ngopfu loko I khitekela pheta kumbe khitekeriwa I khitekela ncindani
ya ma vona xiyimo xexo mara mina ni hleketa hi ku ya hi mina Pete ni swi vangiwa hikuva vanhu va chava vutihlamuleri ma vona hi ku wa swi tiva ku okay munhu loyiwani u na munhu wa yena a na experience na swona but mativa lexi tlhela ku xi vava ku tlula na mpimo vanhu va lava va kwataka loko ku va kuma ku ve le ku tekeriweni na vo va kha va tekela van'wana vo kha va tekela van'wanyana ende swa vava ma twisisa se munhu nkarhi wun'wani u fanele u swi hleketa mito munhu nkarhi wun'wani a tibuma ku hayi ni rhandzana na swa wa munhu ma twisisa se u ti vutisa ku okay loko ku endliwa wa wena ke na yena kha ku rhandza na swa wa munhu a khawula swa wa wena ma vona ku swi nge vi kahle ma vona that's why mi heteleleni mi kuma ku se ku hela ku na madzolonga ma vona kahle hi ku ya hi mina ma vona loko vanhu vo ti dyondzisa ku u hlonipha nsati wa un'wanyana na n'wansati yaloye na yena a hlonipha nuna wa un'wanyana a hi nga ta fika ka xiyimo xa ku vanhu va dlayana ma vona vanhu va dlayana masiku ku va Pete mhaka leya ku teka munhu wa munhu yi nghozi ngopfu swinene i nga ri vanhu va ngo hambana na swona kahle kahle ma vona mkhesini Pete enko sweswo mi ngisero mnganano na FM akomandela 0860002543 na va hi nga se ya mahlweni ku twisa leswi Umeleni uncle. Xi xavisa impression kumeni le ka nsati swo. Loko ni fika la xi fika xigongonza la. Sure. Sweswi me brand khanti hatla ka makapa ni khomela makapa. Xi tshama mbedweni na swona. Ni karhala empo. Ni ti tshikela henhla le swo pfala ni ta endla yini. Ni wona hansi kwani ku master we ma vona mo matuleni. Tuma tsutsuma na mina tsutsuma fo. Mara a wu na nkingha kwala. A nge na nkingha mara uphunyuke kahle wa sekangu. Xi wena nchumu. Ayikho. Xi chuhile xi numa matuleni. Na twisisa. sweswo va kae mi twe vanhu lavambirhi va kha va vulavula ku a swi kahle leswi swi endlaku mi va twe va kha va vulavula ku a swi kahle hoy a ku na lava vulavula swona ku a swi kahle vo themendhelana ku xisa lexiya xi ni kumele ka xona se a hi buleni va kae mi na ku twa n'wini mi na to tala a hi amukeleni loyi ni hlekani minjhani sesi hi pfukile minjhani n'wina epfukeni inkomo sesi wa mina khensa loko mi bela riqingho mi rini n'wina mina nga ta hi veka hi ndlela hi tlhelo rin'wanyana leri van'wana va nga ta ka va nga pfumelelani na rona ngopfu loko a ho landzelela buku leyi nga tsariwa ku hi ta kota ku tshinyeka hi kota ku hanya kahle hi yona leyi nge rhandza wa rigweru kota loko hi tirhandza a swi nga ta humelela hikuva leswi swi vavisaka mina a ni nga ta swi endla ku na lowun'wana a ni ta swi tiva ku swi ta n'wi vavisa se ni vona nga ku swi fike swi onhaka kwalani swa ku a hi swi koti ku rhandza wun'wana ku kota loko hi tirhandza hi yo mhaka munhu wa tiba xifuva loko a kha ni tekela munhu wa mina a mi onhela a nga le ku mi rhandzeni hikuva na yena a nga swi koti ku tirhandza kambe mi tirhisa rito rin'wana i rito rikulu ngopfu leri mi ri tirhisaka ra ku wa ni onhela i ri onhela yi ma swi tiva ku leswi a swi endlaku na munhu wa nsati wa n'wina a mi nge swi pfumeli loko swo endliwa ka wun'wanyana i loko mi onheleni kumbe swona a ni fanele ni kwata loko xiyimo xi va tani a ni fanele swi ni vava hi ku vona ka n'wina swo sungula mi nga yi ka munhu wun'wanyana mi kha mi swi tiva ku n'wina mi siye swa n'wina endzhaku hi ku loko mo onhakeriwa n'wina endzhaku mi ta twa ku vava se tshamani la mi nga kona kambe swi le ku endlekeni kahle xiphiqo i yini hi ku swi le ku endlekeni ku ingaku loko se ni tshamile mina swi langutisa na le xikerekeni a hi ku fanekele hi ti tshamela hi nga hayi hi ku a hi le ku landzeleleni ka leswi hi yelaka swona van'wani ve ri na le kerekeni swa endleka swi endleka hinkwako vatlhela mina ni tlhela ni karhatana loko se ku tirhisa rito ro seto ra ku va rhandzana njhani un'wana a ri ku tweni ka ku vava lava twa ku vava i mani la hi luwa wa vunharhu a ni ri ma onha mhaka i ma onha mhaka ta vambirhi ti le ku fambeni kahle ve le ku rhandzaneni la nga siyiwa le ndhaku leni i twa ku vava yana a nga swi tivi a swi endleki nga swi tivi swi ngo endleka kumbe xi ri nga ri na vumbhoni byo tiya mara i vi khe swi vona swi endla kambe swi onhake kwihi swi nga va swi onhake laya ka ku hi nga pfumeleriwi ku tlhandlameta hi ku nsati wa vumbirhi wa vunharhu wa vumune
kumbe swi nga va swi onhake kwihi? Swi onha a hi ku mhaka ya ku ala ku tlhandlameta phela na vanhu va swi endla a va swi endleli ku va ta kota ku tlhandlameta ko va na mbilu yo langutisa mhani Mathebula mi twi ingaku la ta vona ku mhani Mathebula kahle Mathebula va tsakisiwa hi yini. Hayi xikombiso xa xona lava ndzi vona hey eku ana xo sungula loko mina ma hambana na mhani Mathebula a va nge tekani. A ka ha swa ha qhuveki. Ku na nongonoko un'wana ni wu vona se ni nga se teka un'wana mi yingiselela a ni wu vona ka thelevhixini va vulavula hi timhaka ta ku va wu tumbuluxiwa hala a Amerika hala kambe nga ri na la kaya wa ndliwa waluwa wa ku languta vanhu va lava va landzelelaku vavasati kumbe vavanuna va vanhu. Loko munhu a kumekile kwala i tala ku xavelela loyi a n'wi sukerile hikokwalaho ka yini? Nkoka wa luyani wa wu vona mara i tlhela a navela swin'wana futhi amahlweni leswi nga riki na ntirho na nkoka. Leswi a swi tiva ku swi ri ku ene wo vana wa swi tiva ku i le ku swi endleni va ri vambirhi swi nga ri ku o hambana na luya a lavana a langutana na loyiwani i ta endla sweswi ya va swi endla vona va ri vambirhi na van'wana. A ni ku endleka swilo swo ka swi nga tshembekangi wa swi tiva ku na yena a nge n'wi tshembekile. Ni mi twisisa. Inkomu. Muhumelerisi ni kombela mi ni lavela ku nga ri namuntlha kambe ni lavele ni vativi va miehleketo kumbexana nga hi pfuna ka minkarhi yo tani leyi ni tsundzukaku khale ka dokodela un'wana a hi pfuna swinene ka timhaka ta swa miehleketo u nge ti moya wa wona u nga ya mahlweni wu etlela hi kurhula hi vo a ni ta vitana vona sweswi ni va vitana ni ku kambe va vuye va hundza misaveni kambe hambi swi ri tano n'we van'wani madokodela mi swi tivaka timhaka ta swa miehleketo kumbe n'wina va mi nga tokota timhaka ta swa miehleketo hi pfuneni ku n'wanuna i na n'wansati loyi hi ku n'wi languta kunene loko i ri kule vavanuna kulobye va nge i n'wansati loyi un'wana na un'wana a ta navela ku a va nsati wa yena kambe wa n'wi sukela a ya kumiwa a ri na un'wana. Mihleketo yi va yi kha yi fambisa ku yini la ku va ku endleka yini na ku loko se va fika la se va nge ri va mi kumini ku khalanga mi le ku patseleni ematshan'wini ya ku mi go ni kumini swi right se a ni ku tumbetela se okay famba na vutomi bya wena mina ni ta sala na hayi wa tiva ni rivaleli wa tiva a ni swi tivi kahle ni yo ongeti volorile hlambanyana 0860002543 un'wana loyi nhlaka hayi khalanga minjani bota mina epfukeni minjani epfukeni mina ni ta nghena hi xivutiso ku gangisa nsati wa munhu i nandzu na loko nga ri ka ripfumelo ro karhi ku loko ni langutini ngaku vanhu lava nge le ka ripfumeri ro karhi swi languteke ngaku i nandzu ka ripfumelo ka mapfumelo ya vanhu. Kambe xivutiso mina ni nga vutisa n'wina ku nsati wa munhu i yini? Nsati wa munhu i n'wansati loyi a nga n'wanuna a nga fika n'wi humesela ni ta ku yini i xuma or mali a n'wi teka a mutini wo karhi a ta tshama na yena. Se n'wina mi fike njhani ka xivutiso xexo xa ku gangisa nsati wa munhu i nandzu na? Hikokwalaho ka yini swa hatle swi lava na xivutiso sweswo hi ku ma swi tiva ku i wa munhu. Khalanga okay mani ni hlamula hi ndlela leyiwani khalanga i swilo leswiwani hi le ku hanyeni na swona ene hi le ku swi endleni hina vanhu ni ve na kateko hina hi le ku swi endleni hina vanhu mi vula va mani la ni vula xikan'we na va lava nge le ku swi endleni a mi va tivi mo ni le ku swi endleni mina a mi swi tivi n'wina ku ze hi vulavula hi swona namuntlha i mhaka ku na vanhu lava nge le ku swi endleni ni katsa na mina that's why ni ku ni ve na kateko ku vutisa vambirhi vanharhu ku katsa na mina ni tlhela ni ti vutisa ku why hi swi endla nhlamulo yi ku yini i mhaka ku a hi chavi ku fa hi ku loko ni vutisa munhu ni ku why i endla sweswo swona nsati wa munhu i ta ku byela ku ni ku loko o swi kuma ke a ku alright swi komba ku nga chavi ku fa i ri alright kambe n'wina mi nge arredzi loko n'wina mo fika mi kuma ku loko n'we ma ha ri ku landzeni nsati wa munhu na un'wana le ku landzeni nsati wa n'wina mi ta njhani?
loko to kotlana na mina ni nga venjika se ni ya lwa na wa mina leyi ku a wu endla yini swilo swa vusinja a ni swa ndliwa na a swi ndliwi mina ni pfumeli ku nsati wa mina a faneleke a swi endla ni kha ni swi vona swin'wana tona loko a swi endla ni nga swi voni mara loko no swi vona swa ni vavisa se swi vula ku n'wina mi ndla swilo leswi mi swi tivaka ku un'wana loko u swi vona swi ta n'wi vavisa hikokwalaho ka yini mi tsakisa hi ku tumbelela munhu hi swo vutomi byi va byi ri ku tsakiseni loko mi kha mi tumbela ku swi khalanga a nga swi tivi bya tsakisa sweswo ka lava va nge le ku swi endleni swi le ku tsakiseni a ni mi te hina mi ti katsini mi humini seni ka hina hi nge le ku swi endleni swi le ku hi tsakiseni a mi chavi ku fa hi mhaka ku hi chava loko vo va vutisa van'wana lava nge le ku swi endleni loko o ku kuma ke i ri already rito leriya rikulu phela leriya rito a redzi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. sweswo mi yingisela munghana lona FM 0860002543 inongonoko Afrika wa vulavula hi le ka munghana lona FM namuntlha ra vunharhu siku ra 17 ra n'hweti leya Ndzati lembe ra 2025 vhiki leri taka nkarhi wo tani ku ta ku ri siku ro wisa van'wana va ta va nga yangi ntirhweni hina na ka huma xikolweni festere vete dyondzo hi ku meno hi va hi ri kwala ka va hi amukeleni n'wana mi yingisela loyi hlekani Aye, pfukile botet. Bota mina pfukile. Mina minjani? Hayi, pfukile. Okay. Botet inga tumbeli rijasi. Emasayiti hinkwawo nge vuli ku ka. Inga tumbeli rijasi mbula ba mani. Swi hlamusela mukani. Ninge na mina nga tumbeli rijasi. Hi ndlela leyiwa. Botet loko ni suka ni fika ni gangisa nsati wa un'wana ni nga veka hi sayiti ra ku ni karhi ni nga swi tivi ni fika ni gangisa nsati wa un'wana a pfumela loko a pfumela mina na mina loko ni ku hi nga tumbeli hi ribyasi na mina ni swi endla swilo swo karhi ni ri na nsati a kaya loko ni ri na nsati a kaya ni suka ni ya ni ya gangisa nsati wa un'wana i ncini lexi tsandzeka ku ni va na mihleketo ya ku tiva kambe na lowa wa mina loko a hlangana na van'wanyani loko vo n'wi gangisa ivi a pfumela swi ya vuya kwalaho ka ku mina ni titwi nga ri ni tumberile hayi ni twa kahle hi ku loko se ni ya swi tiva ku ri luya i nsati wa mani hayi no ni na mhaka na swona ni na mhaka na swona no ya amahlweni na leswi ni swi endlaka ni titwa ni ri kahle hi ndlela yaleyo mara kambe loko se na mina hala ngasilowa ka mina ni vona swi ri hi ndlela yaleyo i titwa yaloye a nga na yena i titwa kahle va tumberini va right mara loko se na mina ni ya swi kuma hi laha na mese ni sungula ku ta rilarila ni rivala kambe hi leswi mina a ni ri ku swi endleni ka un'wanyana munhu se hi nga huma njhani ka xiyimo lexi hi ku swi hetelela a swi heli kahle a swi heli kahle swa boha ku ya sungula ku tirhisaleniwa matimba tihanyi ku dlayaniwa yini hinkwaswo a rivala munhu kambe na yena hi yena na yena muonhi kuloni na hala kun'wanyana sweswiya swi endleka ku a ximatsini swi endleke na le xineneni wa rivala hikokwalaho ko nkarhi walowo i le ku tsakeni munhu botet swilo leswiwani swa tika mali tsandzeka ku ti hlayisa hi tikhoma munhu a kota ku ti akela ene hayi ku ri vanhu hi swi endla hinkwenu a yi hinkwenu va kona vanhu lava nga tiyimisela ku aka mimiti ya vona ku tshamela na vasati va vona ku tsakiwa mara munhu wa rivala ku kambe i le ku tikonheleni hi ndlela yaleyo ku hambi munhu hi ngo tibyela ku ri mina nsati wa mele ingaku hina ngopfungopfu ka sayiti ra xinuna ingaku loko n'wansati a kumeka a swi kumile ivi a ku a hi khomelaneni hi rivala a rivala ku ambi yena i ta pfumela a swiyerile a nga rivalanga swilo leswi ya botet ene hina va xinuna hi lava ngopfu sweswo swa ku a rivali mara loko se hi swi kumile a hi lava ku riva hina hi tsutsumisaka ngopfu swo dlaya kumbe vavanuna ma vutisa ku i na nuna va vutisa a tlha pfumela kahle ku ni na yena nuna a ku hayi meni na lona bote no byeriwa ku hayi a byeriwa ku hayi ta swi va kahle swe le xihundleni hi nga chavi a ni nge ku foneli hayi wena loko u kume nkarhi ni phinti nemeteri papa thank you va ka hina swi ndliwa ngopfu hi va mani
swi sungula ngo i va mani lava sungula ku i va xinuna kumbe va xisati kumbe na vaxisati va koho kwala ku vambeni swi sungula hi va mani ka i va xinuna kumbe va xisati lexi va a swi heli kahle va ka hina un'wana hi lo ku hela kahle swona swi ta fika swi nga helangi kahle hikuva na loko swi sungula swi va swi nga sungulangi kahle swi va swi sungula kahle ni ku i ti fambela kwalaha tiyanda i hlangana na baby i nga ri na mhaka ku mativa mani mata botete mhaka yi so lexi hi fanele hi rhanga hi langutisa ku lexi xi ndzaku ku loko ni n'wi gangisa munhu ni nga swi n'wi vutisa ku i nsati wa mani a nga vi na probleme yo ni nyika nkarhi wa ku ni xi phata xivongo xa ka hina xi ze xi fika makumu i yini hi fanele hi rhanga hi sungula kwalaha leswi vulaka ku na probleme yo karhi ivi na mina halaya na mina ni na probleme ya mina ivi loko hi hlangana mina na yena hi fika probleme leyi yi hlanganisiwa yi va probleme yini hi va hi ri right hi kumeka hi tsakeni hi ri vambirhi se swi nge heli ene swa ndleka so hiyo probleme leyikulu a va nge ku hava n'wansati loyi a nga ta pfuka kumbe n'wanuna a nga ta decide ku ya huma a ya handle a ndzeni ka yindlu ku ri kahle a swi kona sweswo botpe loko mo landzelerisa loko next time mi vutisa mi ku probleme leyi vavanuna va ndlaka kumbe vavasati swi ndlaka ku mi pfumela vavanuna kispa i na nuna i wena n'wansati gangisa n'wansati un'wana kispa i na nsati i probleme ya yini mi ta swi twa ti-problem ti tele ngopfu loko moya wo hasla tiyindlu leti hi ta ti vonisa la a ri mi byeli mavoni kambe ko va na vuvabyinyana byi susumeta ku swiyimo leswi kumbe i timbilu i yini a ku na vuvabyi kahlekahle mhe loko ni tshama hansi ni swi langutisa xikwembu na xo xi swi ndlele ku swi ndliwa va vona swilo leswi hi nga hava vumbhoni swa hi hlupha loko mi nghenisa swa xikwembu mi nghenisa swa vuloyi mi nghenisa swi hava vumbhoni swi sweswo a hi twananeni loko a ku nga ri sweswo n'wansati un'wana na un'wana loyi a tekiwaka a ta kumeka a nga si tshama a va ka vukati byin'wana before a swi ta va swi nga ri kona sweswo hi a swi ta tiveka loko n'wansati loyi a ze a tekiwa i wa laya a nga ha hindzeli a ya kun'wana lexi endlaku va ku na ku tshikana ku na ku ndleka yini na yini i mhaka ya ku swi sweswo swi ta va kona se that is why ni vula ni ku na yona yaleyi ya ku hi yevuleriwa yi kona a hi nge yi tsutsumeli helo mara loko wo va i ri na n'wansati kumbe n'wanuna wa ku a nga swi tivi leswi a swi lavaka hi ta yevuleriwa hi ta ndla yini nga lexi hi nga ta xi endla ene ku fika ka kona makumu hina vo pfumala mavoko hi tlhe hi biwa hi beriwa vanhu va hina ku na risimu rin'wana ri vulaka sweswo swa ku hi ve ri vinyiwa simu wa biwa hi khamba ni mi tweli inkomo a hi ku veni makunge misava ya awara ya mbirhi nongona kwa humenisiwe njindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Mathebula dzumba ra mina nongona ku lo landzela kanda ka mahungu ya misava na Ike Ngoveni vuhumelerisi bya Mchangani tata Eloisa Playfontein Musina kuyafika eBaytree Hina wena hi 91.9 FM Munghana Lonene FM Makumandlela